eye no kra said ni na o ye na ye bone na o se wanya nu hu nti se de reverend father reverend minister ma ba fa me bone cheme I wish you happy birthday kede na efe ka senka hona oh nanka maset o de cheme minim ye se on ka se happy birthday no anko mbedi nkomo oni na di nkomo mbedi na kama but na utirimu de na otan utirimu de ne ho ye wahi utirimu de udi ne ho ya utirimu de na wabon ho pobone nyame ehwe ade a enye na ye dangerous saa di ni tire ma agrada etimi fa wo sakola ketekete a otue no fo ano e control wadwene eni onipa bia na boys ni na because asem hyewa onfa bone nchentem o ma asem hyewa kuma mu che enu ntina otimi gina wa so dem et papa oil makoma ko 7 8 the bronchophobia because asem hyew so a we need time say we calm it down nka obi a waye obone na wasa fatally for ratio birthday ka hona nka ma setre wi wasan bi gu nani ma se woni ne wasem na ugusu ne wasem na woni party ni asem no ade duru kwese da asoro ma amutina na ase muntie nyansasem onu obi twi manso wona komam onu obi ekon wona komam no asan begina ho no abe ko tu quotation Matthew erare se mo unu afun wa fa ne bone che no no be ka kire wo ahun so agimi na nso no obi afun no me nka se kufu ado kra afun no ba me de hye ho sa ase oso on fenche no but ono san be tu fu se fa bone che obi yo bone afa che no ahun agimi wo ya sore ba ahun so agimi wono on fa se mo nche hwem enu aburi a wa bronkrofo wa so dem se omogu ne hu fin yes na se wo timi ka se obi gu hu fin eye wo ya na wo buru ni nia na wo de wo timi buru obi nia wo no de obi agu hu fin ma ye wo ya ma wo buru ni nia but na he kufodo ni mguase a wo gu no ene tag a wo de tag no so no so buru nia ye se nka so buru nia wan so ombru nia da gunani mu asia na tam ne beso se woni mu a ka wasatira wadwene unsatirai awose wo sakra efri ni ye ne su na wo dan na di no na unkwala na wo wachi no ehun se abrabona na mo na wutu no na mo papa antisa o mana ukumgu na ase no omdo bukwa kotoma nim ye fa wasem ni sia ne mo sa video wi ntwato na yampontam ko na ya o mitamaso tama na sa anom do mawre ho koso mu se president ba ense papa we agina television so aka no se me bom e kire wa ubeda fo na ba bi ehu ni se agrada etibit na ase agrada mpo ndika antro won ne nkwala asa agimi fo mienu no akie mpopo no ene de betena se agrada so obema omra bonti no makire ba bi omuhia no no mbe kill no mbe kuni se odwan twitwa no ene agrada so ba bonti se yes me ye power me your ba na mum mi tro challenge so se mo pa mo se mo na mutua so a mo mra me fie ene jimi jones an kwala we me se papa ka so nko me no me se owusu me ba enso so wo da papa yenko enso be ka so yo ba mina me ka kire wo papa ne nsore mfre kwala nse mo medi machida sai jimi fo na me tu no ene twetwe papa no agrada esuma nkrofo so mun kudi bone o so kubida won hu sagrada etena ka mu di o machida because you wise and then boys fo na prison no odam bi no but wo de usa tra 4x4 wheel no police guard you tu firi ofie ene sa ntwen ni ka ho ekoduru obi egate ano se ompie mra na monkontokwa e wo bra ukura armed na yefa ana we fa kufodo ho tama na we nsi ye no akufodo ma police be chewo there bi even we kresi ye no security for tun sa frɛ wa nkwa a omo san ba wa sɔre a mujojo mbobɔ mo ko ye no akufodo no we he
na Baumia we IGP we agreed na call report to ye no o call report to my IGP station na ba bia wotie area police station no call report to ye police for be fa wo go ye no ye wo police bia e wo the head of leader station bia ye wo de odano tinkwala na be che won and say order from above. It means say omupani ana asmo say ye mechew enu ni o sa abrofo no wan tiase ana wo de order from above na ko se Akufo Addo ne Baumia ne IGP opeso kire say Akufo Addo ne ka kire IGP say on handle on ko chino ana Akufo Addo ne Baumia ne kambo mu say o me enche no because Baumia no oye Muslim opeso go Christianity na o kana na so dem video no mo na tie me mpese me tribe antia mpese me bosa video no mpese me yesa because ye ni Muslim ni na ba ko but ye di o de ya ko ni page na ko se mbo a ema omo friend radio station mo san twa etene no ye say fast na se o kwa no e kwa no but ansiaga o si wo ba obedi president ya obi caution sorry e wo Ghana it na say ono ni president Akufo Addo ye plan say there be yema mo free IGP ni enkochi osu Bempah semwe akola otua no fo no kwa wo gi di age se won ko a ene wa sore ma na jimifo ni gwa se on ene ba gi sense mu ye di age se won ne wa sore ma no ene ba gi we di because we wie o ma dwene wa mo ma yese mwa ene go ntiri obeka bia ye asa musu me asa nyen mo hu breko on hu bi hu breko da wo bi so yese no ma basa me na mka kire wo ade ntira me kasa hwe so unu bi fa nyonko tie ni yewa ha so unu bi fa nyonko na se oni nam na da bia me pa mo che we e futu se ma me de ma ye nyina so oni obi fa nyonko pa tight na oni nam da bia na usin to bia we bia na o kanfo oh ye na nya hwefo a se nipa no hwefo fe no sa nipa no hwefo fe no ani ntia me kasa ompe oyi ebi na ore owusu Bempah eye no oye na dwen se ohogwa Akufo Addo de opegya no ambo na baso a batena ompe na sem won se adadi won se de kitwa bi amana be yin su ba bi se won obi na mote sa me ka se bi akse won de dafa kudi no na hwe se opowase mampa so won obi na se won ye sa ade no de ohwohwo because of se onya bi won ho what take advantage bi won personality edi ye bibia o benefit into won person be lose sa ade no ti obe wa na wo mistake no just simple thing na sa time no ana obe kire wo say na wo defe ba obi a woni ne namwa wo ya na waka o masa de we ye enye wo sa nipa no hu ni se wo ye otamfo o mpe na sem ba sa nipa na ye nipa ye se o kamfo no obi otimi kire wo sinto wo ya de otu kese masa de a wo ye